Ka Hinyotrap Youth Council minta kesngi ka khatsau terik kala lingkot aja arpusau ka la therting iki engineer ki bapin bay ya ki jaka na ka benta banshnai ka surop western bypass ka bapin ya so na umsau so yong da ka boong baki longkum ki si samkhmut hakmat ki briu ki badan kti haki kam dawa pisa habakrench kilat pathai kubor u president ke HYC so yong circle uba purning star shabong ulo ong bakaseng kaladep pharu daga jingtho sha u secretary jong ka ministry of road transport and highway uvi umar shankar ba untip ya ka ei ka bajia knang bakin thong ya ka jingto kit bat ka seng kala kamru ba kat kum ka jingkren jong urang ba shnong ka jaba u rujen khalaj ka seng ka suba wat kinong tre jong ka office deputy commissioner ru kila bandon kti lang ha kani ka kam ulo ongru ba ka seng ka kintu ya ka office jong ka deputy commissioner ban pilong ya ka jingto kit ka babnya halor ka jingkno jong urang ba shnong ka jaba uru jint khalan bat uba priden sin thaba sim pisah le dawa pisah iki ba nong chong snong kita ithan beraya anti kene ka silong western bypass harte sini na le jogi kala terus ko ki sibur ki rai i kendiat habai dei pat baka jimpom simkhia na kalian di bot pulit hadu mentah kempala ban kem hadu mentah ru balai kumba ong kumba kajingkran na kalian we di ramba snong ladon ko kajing berngam wat ban sip ya kajing bro tendai na kalian seng suba kane ka kamat ka bakhia tota marbalai marba habai dei kino kam habai dei ka jing berngam besit kali ka kamram su keyboard kulit di ban sip ya kajing ya kasenjam ka bakam tenge kenang bana nanti rakam suwa bukan bon kantor no kajing jawa sepusi aku ba siya kita di dong kita di Jaka ki bayat ni western bypass si juna ki beri bandu bandu smart nak bentaban perseru yang ni halo kene ka jing pisah regi seguman aku play ki to kilokmi ki anu kilokmi lain kilokmi ki balami smart berpampaw yang ni maso dengan kade ka jing slur ka kam ka baslur ka ba kini kilokmi ki don ni musim serang musim bangpa damdai kami kini kilokmi smart try kade ka jing ya sim pisah kade ka jing dawa pisah kan nampau syahmat kan nampau seperti dia jidon kini kilokmi maso ba kesempatan aku play iki maka jidon kini kilokmi kala penpau partai habai dei berkenekan bagaimana jidon jong di beriu ba rojan sing khlaj ba pridan sing rojan khlaj pridan sing thaba kilodan bentah nekan te ngatrai ngam dan kam super batai company ang balai ngi ba na kalian ki to kilokmi kila dapat persai habai dei bat ka jing pisah habai dei ba dor jing pisah te suka ban yang ne habai dei bat ka ba pridan ula sim pisah iklian khlaj kumba kendai perusahaan lak kendai perusahaan lak duna ini di iwe ipat di longkmi iba kete di bitinora ini ipat la sim pisah do ba rojan khlaj but iwe ipat di longkmi iba kete di yapir kartamal ini ipat la sim pisah do rojan khlaj te don kam super batai kumnya yang ne balai grade ka dia ada berpersai sila terkubur tendai ke bang sur berpensiun kini apa ini akan ada ini bana kalian sangka aku minta lu kepala pensiun kilo sejam bakal pergi dan kalian curi besar atas kontrak ila tahu nak kecil ujor jauh sekretari Ministry of Road Transport and Highways apa ini berkecing don jongki beriu ki basin pisah tidak dawa pisah hak tay sidang western bypass kayak itu bang Sophia ini lomba dah kecing don jongki ki beriu ki dawa pisah ya mat yang lain tu langsung penkerja nak away di Jakarta sahway di Jakarta kumpang ikan bersuai kilo kibri bom ai bisa yang ada 10% sejerok kemuk lah penkerja nak away aduh mentar iyo kajik tu baka jing kelan coba ka silong western bypass kalau betul kota kamu mihaksu berkeneka karukom bersnai kini ki surokba ki bypass dan ki national highway dan dari semua program jor pabrik oleh hak menginjat tu
dan rai yang nam chong kliti yang sai perke segiwe pergi ujor banjat segiwe pergi bawah itu akas kotori kita pak kotori dan itu bertagi pergi ona coba dan lain lagi saya yang jai butir kalau ona itu bertah ba ngintip ke ba nakala chemistry ko simskia habay day ba nega simjo habay day lo tak benta nakala jogi nila yang nega ciki ujor jogi nila ay kopiru sa ujian engineer joka national highway habay day nega ujor dan day berpudin kita mau meneng sa sim kisenjam benang day smart sa sim kibun kisenjam kiba kadang kloy tan banyak tu menta kan ke porbo tu menta ro ngi yo ke cik pebian nomor balai nomor ba ko meneng kidang pun ba kita kilain tu kiba la apa kelah. Aduh mentah ke peluang final, boleh ke peluang final nomor kita kibri kibala dapat bersih pisaru, ya kan cekal penyak na gue. Kita kibri kibong pergi pisaru, ya kan cekal, latri ya kan cekal. Tapi aduh mentah masuk banal yang sengi pelabat orang bah aduh nonggut kibri kila bendon, kibadai ki nongyo jin mentoy lah deh, kila benyo yang compensation habis deh rumah kena ke cekal, bentri ya selong wes. Don di peperkan pendengar ki orang bah, lalu ucap usai yang ni isu. Warga jengim cukup kebujuan. Kata mereka terlibat mungkin hari ngal dupor nampor support jom laran gua yang tekuru yang dan yang tekuru merbat menilai tapi orang tekuru support menilai tekuru semua penipasya menilai nomor ba ngi isim yang lalu kesenjam bang penat yang kejabri hitung ini na kata bangsa pengempang petroy kejabri hitung ini perkoi di punta ngagdoi kita cekak inunu cekak kiba sasi kubu kini ki anggur balik lipat yumi sekat kenapa kejing ujur dan sengru kalau strong kan nomor lain kejing ujur kejing nggak dan bumi buat di surface kata kali kepas nggak ada bagi pilu syau disi batu di upar untuk sengiru ngal tu itu kita lara hisin baruan aikam sengi unde berset ini kinong Nungsi mentakam nomor boleh punsen kejak isu punsen kita itu sebentar untuk omba keseng keserendah nomor boleh hal kita dicekahi ipa wan mentang serupa dan belum kibaran aku isno kilang tak tip yu a yu b ile songkar itu kena dukan sia kita omba kita nek sepaklur dan itu dikenal masalah berpokok. Thank you.